Sinchita ñawpajman taskina ninkunandia devoción matutinanchik. Allin hamusqa kay hermana kunan punchayman. Hinata kunandia apóstol Pablo kay pachawanchik. Payqa allinta ñawpajman apay munarqa tukuy hermanusninta. Paypaqqa mana facilchu karqa cristiano kawsayqa. Chayrayku chaypi piensaspa payqa kay hinata qillqaspa karqa. Chayta noqanchik ñawirinapaq invitayki kicharinaykita maychus kasan kay primera de Tesalonicenses 15 chantapis pusaq chikllashqan nina hinata. Kunanqa sonqot y kasaq kawsasayku qankuna Señorpi sinchita sayakusqaykichik rayku. Apóstol Pablowan Timoteowan kusisqa kasarqanku, sonqot y kaywan paykunaqa repararqanku imaynata chay tiempopi tukuy creyente sinchita sayasarqanku Señor Jesucristupi. Chayrayku apóstol Pabloqa tal vez mana sayaqchu sapa p'unchay paykunawan, pero payqa apachik Timoteota imasta payqa apachik cartasta paykunata ñawpajman purichinankupak. Chay qillqasqankupita apóstol Pabloqa kay pachasarqa munayninta qillqasarqa tukuy creyente kunaman. Mana chayllachu, payqa kachaspa karqa Timoteota. Timoteoqa pastor hina watukuq tukuy creyente kunata. Chaypitaq Timoteoqa predikaq Diospaq qillqasqanta. Chantapis paykunawan kuska mañakuq Señor ninchikman. Ahinamanta mana paykuna ladoyankumanchu nitaq ima clase creykunasta uyarinkumanchu nispa. Munasqa hermano mana chayllachu, manchayqa payqa niwanchik kuska paykunawan mañakuq karqa. Ari, mana facilchu tukuy creyentepaq kunan tiempopi icharis. Kuska noqanchik hermanos hina rinatian pichus recién riqsin Dios ninchikman, pichus recién bautizakuqman oranapaq Dios ninchikmanta parlapeanapaq. Mana predicanallachu, manchayri noqanchik waturikuna tiyan, imaynata kunan tiempo pastores ninchik, hermanos ninchik, laicos, tukuy líderes watukuspa kasanku tukuy creyente kunata. Ahinamanta kallpachakusun. Chantapis sinchichakusun ñawpajman lluqsisun. Ima lindo yachayta kunandia apamuwanchik apóstol Pablo qillqasqanpi. K'aya watejmanta kuska tinkunakuspa kasun. Ama faltaychu suyaspa kasayki.